Sini, ayah rotong seliar itu. Gue sinap le, gue sipo, aja, kenan sengaja, gue suruh dong. Hello guys, welcome back to my vlog. Ang tintang tong ani pini wedding ni bagoy. Nga noran blog na siya karek kurungi tong di. Nga blog wedding utam tam khaya ba jata phun na A to Z. Nay kan blog na kurung tong da jatang Malaysia narbai. Kita long ka guys subscribe ka guys. Sini, ayah rotong seliar itu. Awalku, selain rokat saya terus. Nung menahar tengko apa ta? Apa sawino? Sawino suka tapi langkah liat. Bos masih menginjak selain kiblat kita jahit lah. Yang ke angka memang laksa misal. Mereka beri maliat ta. Gos sinap le, gos sipo, aja kenan sengaja, gue suruh dong. Kali pertama kami yang karena mana bagi kami mana ya perkara je bos ini harta perkara terakhir buliak sejuta mesra tabu bini kuntang an jago bini kumno jago nafas obo belai naik hok lagi sama nih baru serai bobo tabu kasih sama hanya bos ini tanggungan kan tadi karena sekarang bawa aja hasil salimnya aja korok kan lagi kumbelai naik kumrok bisa tiket satu kali sidar katong lagi kulus lagi naik manirok to katong tongke yang go ano yang go tadi yang go Abono
gosnya harna plena gosipo bokha ka hambani gos manogo leri rak tomanu ya ke nahla ke rubi ini pumno ya ko nahla ngala ini bui bai karbar ya noro tu se karbar ni ta seng nukha borok ni sampoti sharing tabuk borok family pic na o family photo muk munar na bagoi ge kurung tana bungo se karoi borok tabo family photo nana bagoi joto line busajak naitu nana blog no tam tam khaja to phunu guana ge subscribe khadi ji